Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag kalibutan. Ani ana sabag inyong higala Bukiki on TV nga maghatod kaninyo og bagong storya. Ang sugilano nato karon mao ang suliran ni Roxanne ug ni Mike. Bukiki unta ang ilang gugma, nagkadayon ba sila o nagkadaiyan na sa ilang mga dalan? Maayong buntag, tawagan na lang ko sa pangalang Roxanne. Ug adun ako'y nakaila sa online nga si Mike. Ug mao kini ang among sugilanon. Bago kita magsugod, hinaot nga di ninyo kalimtan sa pag-subscribe ug dako ka ng tabang sa atong channel. Ug mabulukon ko nga makadungog sa inyong komento basta ayaw kaulaw nga isulat sa comment section. Ginoo ko best Roxanne. Pero hapit naman tamalapa sa kalendaryo day. Unsa man, napatay plano mag nobyo dira? Basin baya og manigawang tangalaon? Beshi, kahibaw baya ko nga dakan pataog obligasyon sa kinabuhi, ha? Kasabad-sabad ng nobyo-nobyo, uy. Malipayon man kuron sa akong pamilya o sa akong trabaho. Na, ambot na nga rason day. Unsa man, magbadri ka. Ayaw paya palabit ay kay basan baya og mudo ako nimo sa kumbento kay akong amiga ni sud na pagkamadri. Hinuon, wa may mali o mas labing maayo kay aron na anak ko'y tigampo. Ambot nimo bes, uy. Una na kung naamo abot, di maayo kung di tay mabuhat. Kabalo ka besh, na ako i-introduce nimo ba? Apan kini, left and right ra imong buhaton. Daghan ka og mapilian bes. Basin di ay mapariha ka ni madinga, bingwit ug dakong isda. Tungod lagi sa sige og sulsul sa akong amiga, akong gisulayan ang iyang gihatag nga link nga online dating. Ug tuod nakurat ko sa akong nakita. Tinuod yun nga sa iyang gisuna pa kanako nga nagklase-klase kuno ang isda ug tinuod man nagklase-klase ang isda nga akong nakita. Ug dito ko nakaingong, uy, tabang mga langit. Ka mga lami man ani nila, uy, maglisod man ko og pili ani nila diri. Mas kadyong daghan ang mapilian. Ay pausa, ako kaning suwayan bi. Isa ka ni perti pa si Clara, uy. Mao di ay niyang ginabuhan, maong sigira og isni. Unya, kumusta man friend? Di imo nang gisulayan ang akong gihatag nimo, ha? Ako man gisuwayan gabi, eh. Apan, wa man kubing dayon kay di man ko kahibaw mo maniho atong imong gisulti nga left and right, uy. Basta ambot nimo Clara, uy. Sabad kayo na sa kong kinabuhi, kalas og oras. Sus, kung ni mo Roxanne, wabaya kay plano nga musabay ni mo prayer vigil kada adlaw sa simbahan, ha? Dali bi. Tudloan ta ka. Asa man imong telepono atong kunong kulikuton bi? Clara, pagpuyo dira ba? Makita ta ni boss, naimpas kitang duha day. Ambi na ba, sus Ginoo ko nimo, oy. Halabes, kanilang tawa pagkagwapo. Na Ginoo ko, tagadiin man na siya. At ko nung i-chat. Uy, ayaw biya pasagadira, ha? Nakumutuan, di ko nang kaurok-urokan sa imong buganday. Ning labay ang mga adlaw ug magkato ang akong lingaw kung wa ko'y buhaton. Akong gibisita ang site ug mangsuki-suki ug mga nawong. Sa sulti pa ni Clara, kung ganahan ko akong iswipe sa right, ug di ko kauyon akong iswipe sa left. Ug maog kadto ang akong gibuhat. Apan usa ka gabi ana, gilaay ko pagtaman, ug wa na ko lain gibuhat. Gakuri-kuri ko sa akong telepono ug sa wa na ko matuyo akong na-open ang maong site. Sa sige na ko og swipe, nahunong ko sa dihang adun ako'y nakita nga usa ka picture. Ang iyang profile kay di iyang nawong apan usa ka nawong sa usa ka iring. Pagbasa na ko sa iyang about, na curious ko og ako siyang nagustuhan.
Kay parihami og style, pa-mysterious. Ug sawa pa matag na, nagmatch ming duha. Wa ko makasabot sa akong gibati kay na ako'y murang kuryente nga ming dagayday sa akong kalawasan. Nga wa ko kasabot og sa di pa madugay ming chat siya og hi. Og ambot nga murag na ay kaugalingong kinabuhi ang akong kamot og dali kong ning balos og hello. Og sukad ni adto permanente naming mag-chat-chat sa maong site. Nalipay ko pag-ayo, bisan pa man nga gachat-chat rami sa istoryahanay. Akong paminaw, ako siyang kastorya sa personal. Aming dugay ang among chat-chat og duha ka buwan. Ug tungod ni adto, dako kaayo akong kausaban. Magsige na lang ka og tingsi kung usahay badlungon ako ni Clara kay lubig pa daw ko og giango-ango. Friend, okay ra ka? Dako kay tingog day lubig pa nakatulo ni mo og mic. Ikaw ra gipanid-an sa atong mga kauban. Mao ba pes? Hala, sorry, wa ko kabantay. Yes, nako'y nakaila sa online ug tiod-tiod na sab mi nag-chat-chat. Ug mustorya na sab unta ko sa akong amiga ug ming kalit og tingog ang akong telepono. Siya na sad na. Oo, bes. Hala, sige. Malipayon ko nga malipayon ka. Apay, hinay-hinay, bes. Ayaw palabi kay basin masakitan ra ka. Hello, chat na sad si Mr. Mysterious Guy. Mr. Mysterious Guy, kay mao ka na iyangan sa application. Hi, Mysterious Girl. Nagkauna ka? Ayaw baya pagutom diya, ha? Pagbasa na ako sa chat, mura ko og kipayaw, kay adunay nangumusta ka na ko. Hello, kalami ba sa paminaw aning adunay? Mo check na to kung nagkaon na ba tanong? Ay pa sa ako siyang replyan. Kumana, ikaw ayaw pagutom dira. Kay wabaya ko mo atiman mo kung masakit ka. Oo, nagkauna ko. Usa pa, busog naman ko kung mo-reply ka na ko. Halo, dira ka uwi. Ayaw pag-ana po kay basin ma-fall ko ni mo. Bugat ba ako para imong salon. Wa man ay problema sa ako Musalo magay kong durian tunokon sa baka ikaw na akong handom nga kaminyoon. Hala, sige na oy. Niyan ako'y trabaho. Basta ang pag-amping draw always. May dugay pa ang among panag-istoryahanay sa online. Ug nalipay rasab ko kay adunay tao nga nag-care kanako. Apan kay tungod lagi sa online, wasab kuming asa nga magkadayon kami. Kay tungod wa man ko kahibaw kung taga-asa siya o kung saan iyang itsura. Apan ang ako nalipay ko og nahimuot pag-ayo kay kung mag-istoryahanay ming duha. Ug upat na sab mi kabuan og istoryahanay sa online. Usa ka adlaw ming chat si Mysterious Guy kanako. Tungod lagi nga gusto na ko mabalaan ang iyang tinuod nga identity, ako siyang gisuna ug unsa ang iyang tinuod nga ngalan. Hi, Mysterious Guy. Naunta ko'y pangutan na ba? Tungod kay dugay-dugay naman taga-istoryahanay. Pwede ba na ako mapala ng imong ngalan? Mike ako ngan. Ikaw, kinsa man imong ngalan? Ako day si Roxanne. Pwede ba na ako makita imong nawong Jude? Kanang imuha yung nawong? Maugad to ang among last nga chat. Uguan ako niya reply. Medyo nasubo ko kay tungod lang sa nangayo ko sa iyang litrato, wala siya ming reply kanako. Ming abot na ang sobra simana ug wa gihapon ko'y nadungog kaniya. Sa akong hunahuna, di siya andam nga mapaila-ila sa iyang kaugalingon ug wa siya'y kursunada kanako.
Apan, bisan pa man, gapadayon ko sa akong adlaw-adlaw nga routine. Ug tungod lagi kay wa naman siya ming chat nako, wa na sab ko ga-open sa mong application. Ug nakahuna-huna ko nga i-delete na lang ang maong site. Naun sa baka siya nga, wa naman ko balita niya, uy. Tinuod siya ang nga wa jay tarong ning online. Ug basinaan na to'y asawa. Ako na lang i-delete, uy. Kaya wa naman ni gamit ka na ako. I-delete na unta na ako ang maong application apan kalit may usa ka message nga nigawas. Sa akong pag-abri, pag akong nakita si Mike, nag-message ka na ako. Taas pagkaayo ang iyang mensahe apan kung buki kiun ang iyang suwat, nangayo siya og pasaylo nga wa siya ka mensahe kuno nako kay ano na siya business trip og nabin kuno ang iyang telepono sa iyang bahay. Hi Roxanne, pasensya kaayo kung wa ko makakontak diha kanimo. Apan aduna ko'y business trip ug labi na akong telepono sa bahay. Maong wa ko kakontak nimo. Hinaot imong masabtan ug mo reply ka sa akong mensahe. Hala? Ming reply siya kataas man ani iyang mensahe ka na ako eh. Time pa usa, akong basahon. Sus, Ginoo ko, abi na ako ug nawa na siya kanako. Mao na jud ni siguro. Mao na jud ni antak na. Nalipay ko pag-ayo kay tungod ni balik og contact si Mike kanako ug mura ko og gikurente sa kakilig. Mao na jud ni Lord, siya na ba jud? Kung siya na ayaw na tawon ko, balik ka na ako. Diba imong gipangayo akong litrato? Unsa ka og magkita na lang ta? Okay ra ba kanimo magigtagbo ka nako? Makikita ka na ako? Oh, okay raman. Apan wa man ko kahibaw kung taga-diin ka. Pasinog mo biyahe pa ko og layo. Di ka pasalig kay kabalo na ka strict akong parents. Taga-asa di ay ka. Taga Manila man ko apan dugay na ko gapuyo sa Davao kay tungod sa akong trabaho. Halo, taga Davao ra ka? Ako sa taga Davao ra po. Asa ka dapat sa Davao? Diri ra sa downtown. Halo, mao ba? Ako sa... Wala nila damha nga parehas sa sila taga Davao. Ug sa huna-huna ni Roxanne, dali ra kaayo sila magkita ug di kaayo hadlok kaysa mo biyahe pa siya. Anya, unsa man imong plano? Magkita ta? Ikaw bahala ug asa man imong gusto. Diri ra guro sa coffee shop doon sa Yakimix. Uy, sa Sabado kay day off nako, pwede man hapon na 3:00. Kung okay ra sa imo ha? Aw, wa may problema ka nako kung unsa orasa. Sakto sab kay wa na kayo ko trabaho ana. Ning abot ang adlaw nga Sabado ug adlaw nga among pagkita ni Mike. Adlaw nga akong gihandom. Mangandam jud ko pag ayo ron. Pagsuot kong dinat ka bisti para magustuhan ko ni Mike. Oh, adunay chat si Mike. Hi Rox, good morning. Lagaw na ka? See you later. Hello Mike. Good morning. Nagkao na. Lagi, see you later. Hala, naalaki ni akong boss diri ah. Inuo ko, makita mi niya ni Mike. Unsaon man ko niya. Time pa usabi. Di ra ko magpahalata nga nakita na ko siya. Wa man guro ko niya nakita. Ako sa i-chat si Mike nga ni anak ko. Kay aron makabalhin mi og lugar nga wala akong boss. Hello Mike, asa na ka? Ni anak ko gapaabot nimo diri. Oh, oo, ni anak po ko diri. Oh, di oy, asa ka? Unsay pakisulob? Na ako dapit sa may kahira. Nakasulob ko og puti nga pulo ug na ako atbang sa may kahira sab. Wala ko makatingog sa akong nakaplagay kay ang Mike nga akong katagbo mao ang boss nga si Sir Mike. Akong boss nga perti ka stricto nga halos amo nang isumpa. Wala ko kasabot sa akong gibati.
Kinuko. Kinuko tinuod ba gyud ni? Si Mike nga akong kaistorya, kay mao ang Mike nga akong boss. Di pwede ni. Kaulaw tawan. Sige daw, bi. Maghinay-hinay ko og tindog aron mulakaw na lang ko. Sakto na unta nga mogawas ko, mao pa ang among panagtutukanay. Parehaming duha na kurat, apan mutindog na unta ko patalikod aron mogawas. Apan iya kong gitawag sa akong ngalan. Nisamot ko wa kalihok og nabato sa akong gitindugan. Miduol siya paingon kanako og iya kong giistorya. Hi Roxanne, ako day si Mike. Og naglingkod ming duha og nag-istoryahanay. Oh hi, hi sir. Roxanne di ay akong ngalan. Maayo kay nakita na dyan ka, dili na imong profile nga ring. Lagi og nalipay sab ko nga nakita ti ka nga di na imong profile nga nagsubang sa adlaw. Ayaw na pagboss sa ako ake wa man ta sa opisina. Sa among panag-istoryahanay, wa na ko damha nga komportable mi sa usag-usa og nausab ang akong lantaw sa akong boss. Usa di ay siya nga lalaki nga matinahuron og simple ra kaayo. Mabulukon kaayo ang among pagtagpo kay ang tawo nga akong kapungutan mao day ang tawo nga sa likod sa akong kalipay sulod sa pila ka bulan. Nasundan pa ang among pagkitaay ni Mike og walay paglubad. Sa sige na mo og kita, ako siyang mas nakaila isip siya. Og August 24, adlaw sa akong natawhan, iya akong giimbitar nga mangaon ko nami sa gawas. Ug minguyon rasab ko sa iyang gusto. Hi Rox, pwede ba ka ugma sa gabi? Ako unta kang imbitahon nga mangaon ta sa gawas. Pwede man, ugma sa gabi. Nangandam ko pag-ayo kay tungod lagi magtagbo na sab ni Mike. Hi Rox, happy birthday. Sabay tuno sa iyang regalo kanako og hatag og halok sa aping. Nakurat ko sa iyang gibuhat paghalok kay mao kadto ang unang beses nga nahalukan ko sa laki sa aping. Thank you, Mike. Sus, Ginoo ko. Napay palok sa api. Kahumot man niya, we. Kay tungod lagi si Mike man ang nasayod atong among gikanan, siya nasab ang nag-order sa among pagkaon. Samtang kapaabot ni sa among pagkaon, naghisgot mi ni Mike sa among mga plano. Ug naabot ang among storya sa pakigrelasyon. Rox, pwede ba ko manguyab ni mo na ako'y daba ko'y tsansa nga imong sugton isip sa kanobyo? Sakto na untang nga matabag ko apan ming abot na ang among mga pagkaon. Nangaon na kami apan abi na ko og nalimot na si Mike sa iyang pangutana. Og iya akong gisuna pag-usap. Rox, gusto ti ka pag-ayo tungod sa imong kasimple nga bayi. Pwede ba ko manguyab nimo? Ako buhaton ang tanan aron imuha kong mauyunan. Ha? Ikaw manguyab na ako? Ang sabay nakita na ako nganong ako man. Dakan man og bayad dira. Ug usa pa, usara ko nimo ka empleyado. Musugot ba ka nga manguyab ko nimo? Kung ikaw isidido nganong dili good. Usa pa, single man ka o single po ko. Wa man siguro mali, anak, no? Nalipay pag-ayo si Mike sa akong tubag sa iyang pangutana ug nahuman ang gabi nga kaming duha nagmalibayon. Pagkaugma, Bes, nakaibuwak di sa imong lamesa, kinsa ka na nga nagpadaay. Kaswerte ba sa akong amiga, oy? Ado na may admirer? Sige daw, biyabihi ko no aron makahibaw ta kung kay kinsa gikan. Pagkanindot sa buwak, ug tuod ano na'y suwat nga gi-appeal sa akong pag-abri, ang nakasuwat kay Mr. Mysterious Guy. Nahimuot na lang ko kay bisan pa man nasayod ko nga si Mike kadto. Kinsa man ang imong mysterious guy, uy?
Kadto ba ng imong ka-chat sa online? Wa ko'y lain tubag, kundi usa na lang kapahiyong. Ug naglingkod ako sa akong pwesto sa dihang mingring ang akong telepono og ni-text si Mike. Hi Rox, hinaot nga imong nauyunan ang akong sorpresa. Salamat, ganahan kaayo ko. Ganahan kaayo ko. Kada adlaw, adunay ginapadala si Mike kanako og di buwak kay mga chocolate ug di pud mga pagkaon. Apan usa ka adlaw papauli nami sa trabaho, nakita ko ni Clara ngaming sakay sa sakyanan ni Mike. Ug pagkaugma, iya akong gisuna. Bes, basi na kay gusto iingon ako. Ha? Bes, unsa? Wala man. Ngano di ay? Oy, Roxanne, ayaw ba yaog si tago-tago sa ako pa? Amiga ta kung unsa imong kalipay, kalipay sab nako. Nakita ta kaghapon minsa kay og sakinan. Ug sa uwa pa na human og istorya si Clara. Ako siyang giguyod paingon sa akong lamesa ug ako siyang giistorya sa tanan. Hello, Bes. Hello, uy. Congrats pagkagwapa sa akong amega. Kaanyag ba ni mo, uy? Pero salamat kay makaapil ba yasab kong kaon sa ginapada. Ug sabay miming nga tawa. Ning labay ang 5 ka buwan sa pagpanguyab ni Mike kanako. Ug tuod man, gi-invite ko niya og dinner ug dito ako siyang gisugot isip usa ka nobyo. Nalipay pag-ayo si Mike kay sulod sa 5 ka buwan ug pinaabot ako na siyang gisugot. Nagmabulukon ang among relasyon ni Mike ug na-open nami sa uban bahin sa among relasyon. Hatod sundo ko niya ug amo nang mahimo sa way tago ang mga buhat isip usa ka magnobyo ug magnobya. Inig makita ko ni Clara, mupahiyom na lang kini ug nagkindatay kami nga nagpamatuod nga nalipay siya para kanako. Ning abot ang among relasyon ni Mike og 3 ka tuig. 3 ka tuig nga puno og kalipay, kasakit, pagsulay ug hagit aron maabot ni ing ani ka dugay. Nahimo na sabming legal sa among mga ginikanan. Roxanne, babe. Mapasalamatan kaayo ko nga sa sulod sa pila ka tuig natong panag-ambit. Hinaot nga imong kung gihapong duyugan. Ug dito mingluhod si Mike sa akong atubangan ug iya kong gipangutana kung uyon ba ko nga pakaslan siya ug mobuo og pamilya nga kuyog siya. Wa ko makatingog dayon kay pati ako nakurat. Kay di ko andam apan ming tulo akong mga luha sa kalipay ug ako siyang gitubag ug oo. Tuod man sa pila ka bulang pagpangandam, nadayon ang among kasal. Kadtong adlaw sa akong hunahuna, ako ang pinakaswerte nga bayi. Kaysa wa damha nga pamaagi, akong nakita ang akong makuyog sa akong kapikas sa kinabuhi, pinaagi sa online dating site. Ug mas labaw pa nga wa damha nga ako na day siyang kaila, sa dugay na nga panahon kay tungod ako siyang boss. Karon nagmalipayon kaming nagsugod sa among kinabuhi, isip usa ka magtiayon. Sa story ni Roxanne ug Mike, tinuod jud di ay ang paniltihon nga love works in mysterious ways. Kay sa kadaghang pamaagi, dito pa nila nakita ang usag-usa. Ug kung atong bukikion, ang gugma way gipili. Madato ka man o dili. Mag-online man na o ma-offline. Ang gugma kay gugma sa way daghang pangutana. Daghang salamat sa tanan, kini si Bukikion TV nga magaingon, we live to inspire and to aspire. Ayaw pagkalimot sa pag-subscribe, like, share, o pag-comment sa inyong sentimento. Malipayon kong magbasa o mo-reply kaninyo. Daghan kaayong salamat. Kini si Bukikion TV. Hangtod sa sunod nga istorya.